Kelomko tako Bwkhuk song ang Dinesh Debbarmano Bangalore Tiprasa volunteer team ni Kharksa member. Cetrono fung kaham to fung ni soita saro soita tamne ni ungkha. Time ang nor ni buskang ma phaiga tabuk update runa ni bagai khaimano ko bangma bor rock. Sini Bwkhuk Archana ni case no tu ye na singe tong layo update mana ni bagai tamo ungkha ba tamo ngi tongkha. Abrok khaimano bagai na rock na sing tong lekana. Belanja hambai Mario jesini tako Bwkhuk song bono support lai tong lai rok babini bagai bono help lai ni chai to tong lai rok special thanks Mario tabok Dinesh Tripura te khorok to Bwkhuk riang bono ang belanja hambai Mario te Rakesh Debbarmano borok horo thangai boy logi ke tong mani bagai bin basing logi ri tong mani bagai update ingama hai ki ta Bwkhuk Archana na to sung Nimhans hospital mia porti clarify kya bono chung bini nursing home the live web nursing home tong mani jaga na discharge na we hotel to ni reka bono nogo thana ni bagai ticket batan jak tong mani but bini health condition semi conscious health condition ni bagai airlines rok bono permit lai liya flight lai ni bagai aboni yaglo tamak lai kanga chung Nimhans hospital chini takok John Debbarmano Bangalore Tiprasa volunteer team ni John Debbarmano bo nije no thangmoni airport to nanya bagai ta phiroge di bai Nimhans hospital admit clarify ka emergency ward ar kisa yang kong jalang lai kha ba be jalang lai kha admit claim ya ngai tabo finally admit claiman kha admit claim mani ya gulo kobangma test like bini blood test like bini CT scan like bini jotto je test nang mari jotono claim kha busakanga to bini kunu rugi main yang tamani bini kunu fever robo kring tamani but tini sariga mia sarik di kiwa bini fever kisa ongkha boni typhoid je typhoid fever tamani bo right time o treat ingani bagai boni abo brain o kasa hoi thangka aboni bagai botabo kunga brain fever hai ngi tonga exactly brain fever to ongya ko but bini o fever brain o kasa thangmani bagai bokis unconscious ngi tongka o fever no combination bagai tabok doctor rok Nimhans hospital ni doctor rok pithi doroi tongo back to back different pithi je nangmani abo to jotono course ruinya tongo bor chesta khlai tongo jesu bona hamri mane try khlai tongo bini joto scanning joto blood test everything jotono negative no phaibe kha but tabok pojonto exact cause tamongkha tamni bagai bo tabok jorati semi conscious tongi tongkha abo doctor phana romoi manya ko first CT scan to bini clear phayo abo bagai second CT scan khlai kha second CT scan report chung mania ko tini pungo chung second CT scan ni report mani ya golo se Simon sinai tuma treatment renai doctor rok bo immediately kono treatment rimai je kono symptoms haimani sak tabo onke je suspect claimani to inke je bini fever tongmani typhoid fever je tongmani abo brain o kaje thangmani bagai bo unconscious ngi thangka so bithi rupana abo kajo chu yangi tongkha just normal tablet of kajo chu and dehydration bo khana probably tam नहीं के वो 3 दिन दौरे माय वो काम को चाहिए तो वो काम करने गया अब नहीं बगै फना वो वीक गई लेंगे तो खाना मुक्त हुई वो फाइ तो खा वो सीसा यांगे तो मनी बगै किसा प्रॉब्लम हुई तो तब डॉक्टर वो difficulties face clay तो वो treatment बोनो treatment clay नहीं बगै because वो समय सीसा पनो कॉक्स हाया मोकल फिली गया आखे न बोते हुए शे मुक्तरी थांग पाई में हाय कहीं तिसे लेके थांग पिरो tabuk to bin loge bini bache je phainai bo to brain kosto khlai dong kha bo mia horne simi bor thu jagya je hospital to ne rok jotono thu jagya chini khorok Dipankar marak na kabel bini exactly bo pogoi thanga bo marak bo phaijak bo loge rena phaika bolai hambai je loge rena phainai rok chini Bangalore Tiprasa team rok phalai na hambai mari wa ang saisung ang sari ko thangi na oi khat nai phaika doctor pe bo malai kokse phaika ang sa evening time probably around 10 rakung kana ang Nimhans hospital la thangai doctor we koksai family tini phungo tabuk probably around 9-10 o'clock was ni takok John thangpinai hospital doctor we malaina ni bagai doctor we koks halainai to bang koina mu chungo jike bo boro rok tini ni kebo ni duty kri ba je borok ni chuti to leave to okay borok na koina mu chungo please bhai
bono logir phainjani bagai jini bachoi je aro phaijak bini bachoi je phaijak no logir nen bagai koijao Tiprasa Bangalore Tiprasa rok no norok je suk mansak gana gini je tongne rok phana phaidi bono logir nen bagai because last night je horror duty renai je horror tongne rok to borok boto hopong thuja gene bagai kost ongnai borok no boto kisa ma heleng renai chung amte keno slai kok ma tonglai nai abuna ni request se chung sini Bwkhuk Archana no sung bahai ke nai lai park lai horman abuna sung ma chaitok lai nai tabuk jorate nimhan je funds tongmani to YTF team je miha sajra Debbarmano song phai YTF team rok je 5,000 rupees donation ro money amo bai de song tabuk treatment khlai to je bini hospital bills rok ri to and public ni je motamoti kisamisa phai ga donation tarok jorate chung public ni donation man kha 4,800 je Bangalore Tiprasa ne account ro phai mani 4,800 ka kha koija onorok jesuk mano ngai je lukurok jesuk contribute khlaino mo onorok please contribute khlaidi norok no to sung sini Bangalore Tiprasa ni volunteer number ni Google Pay Phone Pay to sung share khlai jang no hebona te oise sawire pirun sini Google Pay number Phone Pay number ngai 8088028601 te oise sawono it is 8088028601 so norok je contribute khlaina mo chungai please contribute khlaidi chini yago sung phaikanga direct phaikanga to sung directly hospital le je nangmani share khlai tong mano ang screenshot share khlai renai jesek contribution sini account of phayo sini Google Pay sini Phone Pay Paytm mo je contribution phai mani jotono screenshot na hoi ang Facebook o post khlai rigono chini yago busuk joratai phaiga busuk joratai contribution phaika lokurokni yakni seming tai baki bini family members ni bank account roja ko ekta YouTube channel nukha borok jodi directly account number borni family members nero rohaka de borok family members nero direct man nai so abo to sini yago hisab tongala but sini yago je sokai mani amuni chung clear hisab renai clear screenshot bo share khlai renai ki sudu Bwkhuk Archana ni bage busuk jorotai contribution angkha chung abuni clear screenshot roi look rokni bagai clarification tongnai so that ke once again na nai je extra rang phai je Bangalore Tiprasa volunteer trip kana use khlai kana ba misuse ung thangana ni once again na nai chung each and every contribution no screenshot rirwano sini Bangalore Tiprasa Facebook page so asuna te bisi to sana thangli asuna ni koibu je Bangalore tongle Tiprasa rok norok je shuti tini dino je leave to norok norok phaiman ka please phaidi John to thangnai dipor jorao around 9-10 o'clock thangnai ang thang pirun around 3-4 o'clock ro thangnai doctor bai je malai nangmani malai phaine je koksana nangman koksawi phaino changam dekhen help khlai lai tonglai ne belai hambai tak jorati sunglo logeri tongni bage kha khlai norok age bom dekhen logeri tongna nei chini Bangalore Tiprasa team ayok lok thang chung jese khlai manchak chung khlai ne Bangalore Tiprasa team sini Tiprasa rok ni bagai chung always na bus kanga basa oi phaine chodrona te oisa khulumka ta chibai maya paru